Minisitiri w'ingabo Israelikazi yavuze ko intambara barimo igomba kuzarangira umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe. Ibitero byo kuri uyu wa kane bikomeje kuba mu gihe Trump akomeje kwisuganya ngo arebe uko yakwiyunga kuri Israeli mu bikorwa byo guhashya Iran no kwica intege mu gukomeza gukora intwaro kirimbuzi nk'uko abivuga. Ayatollah yavuze ko umugambi wa Trump ushobora guteza akaga gakomeye n'ingaruka zidasubirwaho. Ndabasuje mu mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV. Duheruka mbagezaho amakuru y'uko intambara kuri Israel na Iran ibintu biri gukomeza kurushaho kuba bibi. Aka kanya naguteguriye amakuru yandi ari kuvugwa kuri iyi ntambara ikomeje guca ibintu ku isi. Nitwa Elize, nguhaye ikaze muri aya makuru. Minisitiri w'ingabo wa Israelikazi yatangaje ko umwe mu musaruro biteze mu ntambara bahanganyemo na Iran ari ukwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei umaze igihe ashaka kurimbura igihugu cyabo. Ni mu ntambara ya Israel na Iran yatangiye kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Israel yatangiye irasa ibisasu ku bikorwa remezo bya Iran ngo iyice intege mu mugambi wo gucura intwaro za nucleaire. Intambara igeze ku munsi wa 7 impande zombi zirasana ubutitsi. Israel ikavuga ko yarashe inganda nyinshi zikorerwamo ibyibanze byageza ku bisasu bya nucleaire mu gihe Iran nayo ivuga ko yarashe inyubako ikoreramo ubutasi bw'igisirikare bwa Israel. Mu gitero cyagabwe ku bitaro bya Soroko muri Beersheba n'ibyagabwe i Tel Aviv na Ramat Gan kuri uyu wa kane ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu byatumye abayobozi bose ba Israel bavuga ko Iran iri gukora ibyaha by'intambara. Ibi bitero nibyo binini mu gace biherereyemo. Minisitiri w'ingabo Israelikazi yavuze ko intambara barimo igomba kuzarangira umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yishwe. Mu magambo ya Kazi yavuze ati: umugabo nka Khamenei wahoranye umugambi wo gusenya Israel anyuze mu ntumwa ze, uyu mugabo ufite umugambi wo kudutera ntabwo agomba gukomeza kubaho. Iki kibazo cyo kwica uyu mugabo ni kimwe mu bigize uru rugamba, ndetse ubu turumva uruhare rwe kurusha mbere. Yavugaga ibyo gusenya Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu aherutse gutangaza ko ibitero biri kugabwa kuri Iran bizafasha abanya-Iran kugera ku nzira y'ubwigenge. Nubwo Israel ivuga ibyo kwivugana Khamenei, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse gutangaza ko bazi neza aho Khamenei yihishe, ariko ibyo kumwica atari wo mugambi ugezweho ubu. Ibitangazamakuru bya Iran byo byavuze ko ibyo bitero bitari bigamije kurasa ibitaro, ahubwo byari bigabwe ahakorerwa ibikorwa bya gisirikare mu majyepfo y'icyo gihugu. Ibitero byo kuri uyu wa kane bikomeje kuba mu gihe Trump akomeje kwisuganya ngo arebe uko yakwiyunga kuri Israel mu bikorwa byo guhashya Iran no kwica intege mu gukomeza gukora intwaro kirimbuzi nk'uko abivuga. Ayatollah yavuze ko umugambi wa Trump ushobora guteza akaga gakomeye n'ingaruka zidasubirwaho. Ayatollah yanabwiye abaturage ba Iran kudatinya umwanzi ngo kuko iyo umutinye bituma akubonerana. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, yabasabye gushikama bagakomeza kwihangana no kwitwararika nk'uko babigaragaje kuva ku munsi wa mbere w'intambara. Umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Iran Saad Khatibzadeh yabwiye BBC ko nubwo Trump yemeje umugambi w'ibitero ariko Iran yari hafi kugera ku masezerano y'amahoro, ariko Israel ikabyangiza itangira kugaba ibitero. Ibintu byatumye Iran ihita ihagarika ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, ivuga ko igomba gusubiza Israel. Khatibzadeh yongeyeho ko hari ubutumwa bwatanzwe buvuga ko Amerika itabigizemo uruhare, ariko ibyo Trump yatangaje bigaragaza kuyobya ndetse no kuvuguruzanya mu buryo bugaragaza neza uruhare rwa Amerika. Yanavuguruje amakuru yakwirakwijwe avuga ko hari ibiganiro biteganyijwe na White House, anemeza ko Iran iri kwirwanaho nyuma yo kuraswa kw'abayobozi bakuru b'ingabo ndetse bigatuma ubuzima bw'abaturage buhatikirira. Mu magambo ye yavuze ati: turi kwirwanaho kandi tuzakomeza kugeza igihe waduteye azigira isomo ko atagomba kwibasira ikindi gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje gahunda yo gutera Iran, ariko ntarafata icyemezo cya nyuma niba yagaba igitero kuri icyo gihugu, nk'uko igitangazamakuru CBS gikorana na BBC muri Amerika kibitangaza. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu butasi bwa Amerika yabwiye CBS ko Trump yabaye yaretse gutangiza ibitero mu gihe Iran yakwemera kureka gahunda yayo ya nucleaire. Amakuru avuga ko Trump arimo gutekereza ku kuba Amerika yarasa ku kigo cya Fordo. Ni ikigo cyubatse munsi y'ubutaka gitunganyirizwamo uranium Iran ikoresha muri gahunda yayo ya nucleaire. Kuwa gatatu umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yanze ubusabe bwa Trump bwo kumanika amaboko nta yandi mananiza, mu gihe Trump yavugaga ko ukwihangana kwe kwarangiye. Trump yapfobeje uko kwanga kumanika amaboko, arangije aravuga ati amahirwe masa, ariko yongera kwanga guhishura gahunda ze. Mu magambo ya Trump yagize ati: ndashaka kuvuga ko nta muntu n'umwe uzi icyo ngiye gukora,
Minisitiri w'ingabo wa Amerika Pete Hegseth yabwiye akanama mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ko Pentagon, ibiro bikuru by'ingabo za Amerika, yiteguye gushyira mu ngiro itegeko iryo ari ryo ryose yahabwa na Trump. Minisitiri Hegseth yabivuze mu gihe ingabo za Amerika zirimo kwisuganya mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Amato y'intambara ayobowe n'ubwato rutura bwitwa USS Nimitz n'indege z'intambara zigwaho zikanahagurukiraho yafashe inzira ava muri Aziya yo mu majyepfo ashyira uburengerazuba agana ahari irindi tsinda ry'amato y'intambara ayobowe n'ubwato rutura bwitwa USS Carl Vinson. Aya akaba asanzwe ari mu kigobe cy'Abarabu. Indege zinyuranye za gisirikare zirimo n'indege ziha ibitora indege z'intambara nazo zabonywe n'imbuga za interinete zikurikirana ingendo z'indege. Ubwo zavaga i Burayi, amakuru avuga ko indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-22 na F-35 nazo zafashe inzira zirakurikira. BBC yatangaje ko kugeza ubu Amerika itarageza ubusabe ku Bwongereza bwo gukoresha ibibuga by'indege za gisirikare bwabwo biri ku kirwa cya Diego Garcia mu nyanja y'Abahinde cyangwa muri Cyprus kugira ngo igabe ibitero kuri Iran. Ibi biramutse bibaye, Amerika yabanza kumenyesha Ubwongereza nk'inshuti yayo n'ibiteganya kugaba ibitero ivuye kuri ibyo bibuga by'indege za gisirikare. Umwongereza wahaye amakuru BBC yemeza ko amahitamo yose ari ku meza ya Amerika, ariko nta shusho yuzuye isobanutse ihari y'icyo Amerika iteganya gukora. Ku munsi wo kuwa gatatu, ambasade ya Amerika i Yerusalemu yatangaje gahunda yo guhungisha abanyamerika bari muri Isiraheli. Umubare w'abanyamerika bashaka kuva muri Isiraheli ntuzwi, ndetse ntibizwi niba igisirikare cya Amerika cyafasha mu kuhabakura ikoresheje indege. Kuva Isiraheli yatangira ibitero byayo kuri Iran kuwa gatatu, bimaze kwica abantu 585 nk'uko bivugwa n'umuryango w'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu witwa Human Rights Activity ufite icyicaro i Washington DC muri Amerika. Uwo muryango wavuze ko muri abo bishwe 239 ari abasivile, naho 126 nabo mu nzego z'umutekano. Mu kwihorera, Iran yarashe misile zigera kuri 400 kuri Isiraheli, maze zica abantu 24 bose b'abasivile nk'uko abategetsi bo muri Isiraheli babivuze. Hagati aho, televiziyo ya Iran yaburiye abayireba ko bakwiriye kwirengagiza amashusho adafite icyo avuze. Ni amashusho asaba abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi nyuma y'ikigaragara ko ari ukwinjirirwa mu ikoranabuhanga mu buryo bwayo bwo gutangaza amakuru bwifashisha icyogajuru. Televiziyo ya Iran yavuze iti: nubona ubutumwa budafite icyo buvuze igihe urimo kureba televiziyo, biraba bitewe n'umwanzi urimo kudurumbanya umuyoboro w'ibimenyetso sinyare y'ibyogajuru. Bigaragara ko abahakazi binjiriye iyo televiziyo bagatangaza video ishinja ubutegetsi bwa Iran kunanirwa kuyobora abaturage bayo, ndetse basaba abareba iyo televiziyo kugena ejo hazaza hanyu. Iyo video irimo amashusho menshi agaragaza imyigaragambyo myinshi yo kwamagana ubutegetsi yabaye mu mwaka wa 2022. Uburusiya bwabwiye Israel ko ikwiriye kuzirikana ko nta burenganzira ifite bwo guhindura ubutegetsi buriho muri Iran. Ni mu ngingo yagarutswe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharov mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Russia Today. Ni nyuma y'ibitero bikomeye Israel yatangiye kugaba kuri Iran kuva ku itariki 13 z'uku kwezi. Maria Zakharov yagaragaje ko atumva icyo Iran iri kuzira. Mu magambo ye yagize ati: "Ni irihe kosa Iran yakoze? Ni iyihe mpamvu iri kuraswa?" Israel yavuze ko idakunda ubutegetsi buriho muri Iran. Ubutegetsi bwa politike, waba ukunda ubutegetsi cyangwa utabukunda, mu gihe butaguteye nta burenganzira ufite bwo kubukuraho. Israel yatangiye kugaba ibitero kuri Iran nyuma yo kwishinja umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi, ibirego Iran yagiye ihakana kenshi. Kuva ibitero byatangira, Israel yishe abasirikare bakuru muri Iran n'abashinzwe ubutasi bari mu mugaba mukuru w'ingabo. Mu ntambara igeze ku munsi wa 7, impande zombi zirasana ubutitsa. Israel ivuga ko yarashe inganda nyinshi zikorerwamo ibyibanze byageza ku bisasu bya nucleaire, mu gihe Iran nayo ivuga ko yarashe inyubako ikorerwamo ubutasi bw'igisirikare bya Israel. Reka twigarukire ku ngaruka biri kugira muri rusange. Harimo umuriro w'intambara ushobora kwaduka. Amashusho yerekana abaturiye ibitaro bivuga ko byahungabanye, abaturage basabwa kujya ahantu hari umutekano. Mu bibazo by'ubutabazi n'abimukira, ibihugu bimwe byakiriye impunzi birimo kugaragaza ko biri busubize abaturage bari guhunga bibasubiza aho baturutse. Ibi biragaragaza ko ari igihe gikomeye cyane kuko hategerejwe icyemezo cya Trump ku kugaba ibitero kuri Iran. Ayo yari amakuru twabateguriye agaruka ku ntambara ihanganishije Israel ndetse na Iran. Mbashimira yuko mukomeje kudukurikira ndetse no gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV. Nanjye nitwa Elise. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro twabateguriye.